matangda ai athletic border association nasai inau sai na patiba manipur muslim ikalut tegi ai kuiraba liraba aba ai khangari bajugi president chu tegi manga makhairam pujarami aduna sport kilam da soi kha tijin da bajagi ai khangari ai pajarage waudo ai manipuri da pajarage ai Manipuri language si kra promote to boy na ai Manipuri da boy na father de. Thank you very much. Wow do Manipur da Muslim sing masing yang na lakiba amasung tunda laita ba horki basigi in kunjali sing ma satu sung tar segini matam na do Manipur da Hindu dharma yoga da basagi sam la tarar wat ngai dani. हाइबदी 1716 दने हिंदू धर्म योरपा मणिपुर दा अदुगा अखोइना लापना 1606 नि माइनस तौरगा अदुम फंगिगनि इस्लाम लाइनिंग चतवा मियो सिंगु मुस्लिम कवे मणिपुर मुस्लिम मैनि पामल हाइना खंगनि हंगनि येंगुबदा मैदिं मुखागे बना मणिपुर दा पाइगे मतम निंथोवसिना कांगला चांग खुदिंगी कनब सहा अमसुम अकुन सहा तौवा अनिना मन ओन ओनदुना आई रेसलिंग तौरगा निंथौगी थौगल तौरमी मकोई हई सिंगम मतौ अदु उबदगी मकोई सागै मिंग मनसम हाइना आइबदी रेसलिंग क्लान हाइना थोरबीदुना ngasi फौबा चादानावदा लैली मणिपुरी मुस्लिम सिंग सानबगी लंदा मतम सिदगी होरले हाइना लौबा तारे अतोपा अमरोंदना तालुक सिगी angang oriba nupa masa nupi masa sing game sing matam kuiyo deni sanaduna lakli maming panba yaba domestic game khara makha da pijare adu mudaina domestic game na thamjare nupa masa sing muslim nupa masa sing na yamna chahi tari nipan makha da sanarba domestic game khari maming haijage khardangni chejong mangjong manwonba मार्बल सानबा थौरी चिंबी चफू थुगाइबी तेलेंगा पाइबी युबी लापी बॉल थोंबी खुंबी सानबी खुंबदो कोक लावी असिन चिंबनी सेके कोट पिसियावे अदुदी मणिपुर मुस्लिम अंगांग ओइबे नुपी मचा सिंगान सानरपना फौसु फुलन लाइही सानबा केको लोपी Chi is khamai tak khulok pi sanaba thori haibi chak thongbi popong channabi nom sagai tong ka songbi adura seboti khandang panjabani aitemo iba or sigu masing yamre loina na sanaba sing asigi mong matawdi ai matam phangdre मसाना सिंह असी चही तारे निपान फावगी मनुंग लेबा मणिपुर मुस्लिम अंगाम सिंह साना बने इंडाइजिनस गेम दा अमुक लाख सके मपुंग मार फारक लव मतम दा अमुक इंडाइजिनस गेम दा माय उनसे लेगी गेम सिंह अदुदी मुना सानाबा मुना कांदे कोंग कांदे लमहाई कांदे सबोल कांदे लमजेल असिन सिंह बने Incoming of modern sport nasai itu inang sahai le Manipur da Muslim society da modern sport sang silapa swai jadi Manipur dia apun ko koina pra ketang ai tawdage asunna la kana Manipur Muslim sing daiba asigi bongloti ba modern sport sing da pongda le mata ngasi da Manipur da modern sport sing asi mata karam na hor thibage hai do Pusilak sa bayada mo from Lakli, Manipur da Surachan Maharaj, Mahang Palamasi, 1891 dagina 1941 paune. Manipur da modern sport Ninthawasina Hotui Haiduna Mako, father of modern sport Thailand Nasi Sukhangari. Maharaj Nasi Assam Olympic Association ki President su Wayame, Mahang na Manu Kamdebung, saya happy kiba, apa ye, hujib tadi hakka Kamdebung se, info macam dari Manu Kamdebung
ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯐꯤꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯝꯃꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1935ꯇ क्रिकेट टीम अमा यूरोपियन क्लब का सानवा शिलोंग था कि इन कुंजा 1940 दा स्पोर्ट पर्सन कंटिजेंट टीम अमा असम ओलंपिक गेम याउनवा था कि मणिपुर दा क्लब लिंखत्पा होरखिबा इन कुंजा 1920 दा मणिपुर दा होनी मुखर्जी कौवा बेंगोली मचा मना लुचिंगदोना मणिपुर दे इहान हाना स्पोर्ट क्लब हुई मथंग दे इन कुंजा 1947 दा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन मणिपुर स्पोर्ट एसोसिएशन लिंखली इन कुंजा 1954 दा दे हाइबा ऑर्गेनाइजेशन चिन असे पुलक पुंसिन दुना अमुक ऑल मणिपुर स्पोर्ट एसोसिएशन सेम दुना मणिपुर की सानबनी मसाना खुदिमक हाइबा सिटी मखादा लाखी ऑफिसना अहान दे मदु विक्टोरी सिनेमा हॉल दो वेरमने अदुगा 1966-67 दे इम्फाल प्रोग्राम अनौब मसागी ऑफिस अमुक अदुदो होंगलखी इन कुंजा लिसिंग सापेट चा लिसिंग चावन हुंद्रा तुक्तगी इंडिया की ओइबा अनौब पॉलिसी अमगी मखादा वन गेम वन एसोसिएशन इन ए स्टेट हाइदना खुदोरप मतमदनी इवेंट खुदिंगी एवेसना डिसेंट्रलाइज तौदुना तोआन तोआन एसोसिएशन लेरिबसिनी निसिंग बे आइ हौदिकी Youth Affairs and Sport and Major Department से 1980 अगर Major Department अब वही लेट बनी Asian Games 1982 न्यू दिल्ली दा शौकिया अदु नंगनवा इंटरव्यू बनी अदु की ममांगा Education Department दा Sport and Physical Education हाइना विंग अमा खक ले बनी TIS थंगम मोदुना अहानबा डायरेक्टर नी अदु का हलीम चौधरी ना कमिश्नर वही 1981 दगी मोहम्मद बिन शाहना अहानबा स्पोर्ट मिनिस्टर ओइसिबनी खुमन लंपाक्ता स्टेडियम मसी 5 नेशनल गेम कौखबनी असिलेजा अना खुदिन रायनी की रिसार्च नामना खुमन लंपाक कनाकुमना खुमन लंपाक है खुमन एक सलाय खुमन दुनते खुमन ने भी खुल अरिबा अदुबनी अदु ब्रिटिश की मतमदा कोई एरिया से वेरको मतमदा मादो एक फुन ताबा मैते फुलसुची थोगा पुराई सारो लेके ऐसा कांटोखरगा मखोइना लंगु रिजर्व तोरे थंजे लंबनी अदुना मैते सिंग मसिबु कुमन तोय किमामा यूरोपियन क्लब का सॉरी मणिपुर दा फाइदगी ममल यामा ट्रॉफी शिशिमेट हुदोरखिबा साकुराचान सिंह के CSI CBSE मेमोरियल इनवाइटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट असी 1950 दगी हुदोरखी महाराज बुद्धचंद्र सोल्यूशन चैंपियन निपुआ तैलेना सोल्यूशन चैंपियन यांखै मंगा फावा पानखिबा दुना मपाबु महाराज लिमंदा सिल अमा कटपनी इन कुमजा 1956 दगी सिल असिगी मयाय यावरिबा गोल अदो महाराज बुद्धचंद्र की मजाई को महाराज कुमार कुटेंद्र सनाना कपनी महाराज कुमार कुटेंद्र से निंथों कोई थी मागी मनाउ नुपा उकेंद्र जी ने निंथों कोई बनी मरंदी महाकसी बुद्धचंद्र की महापुपोपी मजा ममाई के मसी फॉर्मेल ओइना लुहुंगे अदुना सिगुंबसी मणिपुर के निंथों की रिचुअल का कस्टमरी का सिगुंबसी निंथौ ओइबे यादे हाइबदगी मा निंथौ ओइसिदबनी मणिपुर मॉडर्न स्पोर्ट लाखिबा वरमदी याम यांग्रे मतंग ओइबे खरा कप्तन लोगे चबनी आई टॉपिक स्पोर्ट इन मणिपुर मुस्लिम सोसाइटी ओइबना आई सोमदा सांगरो टॉपिक असोमदा अमुक लाक्चरगे ब्रिटिश इंडिया ओइरियै मतम इंडिपेंडेंट फंक्रिंगेदा मणिपुर मुस्लिम सिंगना सानरंबा मसानसिंगदी मपुंग ओइना इंडिजिनस गेम सिंगनी ममिंग खरा पल्लबदा मुना कांदे युबिलापी आई संजिन जगेको जे यामना मतम अमा लाक्सिला निना मॉडरेटर ना केंसिलो हायरानी अलापनी मुना कांदे युबिलापी चेंजोंग सबोल लमदे अमसंग सबोल कांदे ने सिंगनी
ayam matam da poinu tholo khaba matungda entertain oina amsung masamo phanamagi damukta muslim society na sanaramani matamdugi khulli allamanchina manafi ngobong seirong kubam pajeng phiral na chingba miyam mangda thoraktuna ikai thongnaba manafi do utpani sanarba ko punging thawatibagi mongni laibaki oiba natraga khungang singda khunthak khunga natraga ahalu pana naru pana haina khaidok naraga aduda sanarakpani mana phanglaga halakpa sanaroi singda kanglup asigi nupi singna makoina sajaba fajaraba phirol amasung potchai lai pare na thingba tarangna oklami yubilapi sanaramba sidi lohongbagi nimidangayamda nupa mayung ganggu ga nupi mayung ganggu ga sanaduna angam tanabani sudnagi entertain khaptagini muna sanabada maming lairamba muslim sanaroi di ngasai su panjakrai ruwe jatra Abdul Latif ex MLA amsung Abdul Manaf Khergaoni kitang panjage atai ji am lei khartan panjabani muna kamdeida Amirullah Khan amsung Safaruddin Khetri Bengul ne Sabol Kamde ji Muhammad Waliullah Legham Kaiku Muslim Darbar member koi ega British singa mete ga mapal Kamde jinga Sabol Kamde sanabada magna British team de yauna sanaki yaiko irong we khayel labu kopta sangai pham asina tingbang koi mubai team amamam chokthorapuna sanaramani maming kharpan batarati Abdul Jabbar mayamna hui phaba isukhangnei Usman MD Hamukpa Asanullah Suhaib Ali sangai pham gi jama Obidipili hakiki Malaysian Muslim Society da sigumba mang natrawa indigenous game se irai lekre haibata modern sport tai lokachare football Manipur Muslim Samaja football masana se Bengali macha Manipur da leramba Pani Mukherjee na town club hayam Bingthon da ing kumja 1920 dalin thappa adudagi hauna pamjana sanaba masana oiraki maduda Muhammad Hussein Koba Lilong Bazar dagi maamna town club te yauna Muslim football player ahan go oisibni Nazir Ali Leku Roshan Ali yes jo oirkiba kairang dagi Wasai Mayum Nazrul Sen Zonal Education Officer oiramba Khergaon dagi mokoi sin ase angan bhamatang ge afaba player oirami Lilong Muhammad Hussein gi practice to from the Haujiki Kalimai Waikrava Asida Lampa Amalari Madrama Mayum Dagi Home Chilega Madra practice to Rumbani Mohammedan Sporting Union Board Khergaon Imphal East Sanaga Mari Lineva in Kunja 1939 Italy Hoki Kaiku Dagi Nazir Ali na 1930 da Calcutta da Waiton Cup Sanaro 1949 da su town club ni mute koina Olympic Games saru yaw atai players in matamduri forum ba Sanaro sing di Nazir Ali Lucky Ahmad freedom fighter way kiwa Husamuddin Pakistan da migrate to kiwa Azad Ali matamamagi director FCS Weramba Nazmul Hussain Nizam Manipur Muslim के आंध्र प्रदेश ओसी वैरंबा रियाजुद्दीन चौधरी मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वैरंबा अब्दुल रहमान मणिपुर सेक्रेटरीट एम्प्लॉय वैरखिबा अब्दुल हलीम चौधरी कमिश्नर IS वैरखिबा दुनी मकोई सानदुना क्रिस्ता बिलसिनोगा चामा पर निपान दा लोकल लीग सानबदा चैंपियन हुई हलीम चौधरी मतंदगी इतिहास IS मसामने इरंबा Masamni Rambar Ekotaki Pangba Namba Wapam Mamana Mahakasi Chichi High School like Samli Matamda football Musum Boki and Nimak Sandarami Maxi Asulasi Game Master Tamari Pulindas Namati Gai Koyami Football Sanabada Maki Polar Bonasi T Abdullah Popana
माबु बोल सानबा तोलगा हुकी दमक सानबा अकनबा पौता पिरामी अदु मटिंग नि 1940 दा मतम जुगी टाउन क्लब की टीम गा महाराज जी रतन महाराज की टीम गा हुकी फील्ड प्लेस कंपाउंड हुकी की फ्रेंडली मैच अमा सानकी मैच दो या होदिलेदा हुकी सानरोई सिंह अदुना मथंग मथंग मकोंग सोमना महाराज जी दा गोल थादुना प्रुमनर मी अदु माकी मचा माकी मुस्लिम मचा सानरोई अमा कोइबना मागी कस्टमरी की चटनबी अमनी मखादा तोंगान सलाम तवी His Highness Maharaj Sina yamna pendi ramne amasung Muslim boy amana town club ki sanroy ama oyam batu da yamna thagati rami post independent matung da swing kumja 1940 I to 1949 da Calcutta da sanadiwa Baiton Cup hockey tournament da matang sanroy yawi matam ni ma yawa ma ki team matugi photo lady in kumja 1954 da Assam ki Shilchar की डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट में सुमा यावी मशीन माँ की हॉकी सानरोई अमगी कोई वारोनी निंसिंग वे माँ की सगाई की खुलाई बनी मणिपुर मुस्लिम सिंह सानबगी लंगदाम कुमांग तफसिनबगी महाना लेबा असिगो कई थोदांग लोग जिबगे हाइवा तुली मतान खरा मखा सत्ता जगे इन कुंजा 1986 तक in Kunda 2007 Baba all Manipur Sport Association की president होइदुना लाखी मां की ममांगा अमत नायबा मनपुर अपन बड़ी सानबड़ी एसोसिएशन अजुदी president की मां की ममांगा थोप्रमसिंग की होमराम धनचंद्र अगली बांग्लादेश नदी होमराम आईपी मनपुर आहार के एसपी अयक तुम भी मोल प्रताप तोती की मकू होइबा अजित अंशो अजित Singari Halimna President was the name Mamanga Amasagi General Secretary was 24/6/1974 Secretary was Kompromi. Masina Second World War Loy Komatung in Kunda 1950 Hawagi Sawapan Muni. Sanaba Tawakan Navali Namata Ketri Gauda Peso लिखत की जयसी मक्तदा महाराज इंद्रचंद्र मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का सेकंड पोजीशन फंक्शनी इन कुंजा 1968 का फेसो मुथल लगा फेन चौवा स्पोर्ट इवेंट के अनुकूल बा नमननबा अबा लिखत की ममिंग लेबा मणिपुर मुस्लिम मरक अमत नायबा सानरो सिंह एसोसिएशन कोइदुना नसी फावदा सानरो के आमो फुटोकरे in Kunda 1973 until 1983 da football masana da Manipur Senior League champion phangre football masana sida state city president ugana sanaroi khari ming panbatarabi kartam panjage to yam sangi palaroi Abdul Jawad Nazir Ali mayamna magi maming bon tomba oi Fatima le mane hen thang mane Shahidul Rahman awai Fatima gi magung singthoi Abdul Qadir Muhammad Itoba Asilating Bani present status of sport in Muslim society how did you go eva matang today of consider football today of the angan ba matam dali Manipur miya na aba club football ni masana da yang na wa singthan na rami how did you tha yang na hantang re Imphal East district ki thak tani hegatto namdana lekre adum oinama Ketri Fan Club की स्टेट लेवल पर लेडी ममदिन थाबा ममिंग लेबा प्लेयर पुतोपा खरवारे अदुमायनमा मणिपुर मुस्लिम फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद आजमी प्लेबम क्षेत्रीय में लेकर ना 2017-18 दा संतोष ट्रॉफी सानवा यावरे 2019-20 दसु मणिपुर की कैप्टन होइदुना संतोष ट्रॉफी सानवा यावरे नसी यामना मंजिन थाना ममन वांगलवा इंडियन सुपर लीग दा सानरिबा मोहम्मद यासिर सागैदी लेसांग खोंगनी लेफम खाबै सोय कायरंग नि इंडिया की हैदराबाद एफसी क्लब ता सानरिबनी इंडिया की मुपांदा सानरो दी हंगतवा सानरनि फॉरेन दा सानरबा मा ट्रेनिंग सु तौरी मथंग दा मोहम्मद नवाज सागैदी चेसम सागैनी लेफम कायरंग खाबै सोयनी
मुंबई FC की प्लेयर होइदुना इंडियन सुपर लीग ता ngasi sanari aduga amuk Muhammad Rafi sabai di mayang mai ari bani leifam khabai soini masu East Bengal FC da ya yauduna super league ta sanari khaidagi nuai bani India ki Muslim marakta ni Muslim tu pi sanaroi Fatima women football player woikiba aduni mali amuk hanjara mani sidi maki maranda haidaro marandi manda hana nang sumam khamrem ningsingba ama khamtang di mana purwan sanarpa matam ing kunda 1976 ta ai life ta yamna sok oichiba ama mabaina sanarpada ai panjare mana purwan sanarpa matam ing kunda 1976 ta All Manipur Association Sinduna Founder President Koyamba Thomdram IPD Minda Nupidi Football Tournament nama Manipur de Kihal Hana Hutui Mapang ado mapang tanggi tungga tau kibani alda ma mangin satpa player kochi maduda Manipur Muslim ni radio da commentary torpa polapa wada Santos na adi keno torpa khabar de kirapa polapa sida Manipur Muslim ni religious leader Sina Mahapu Somat Pasing boycott tawgadabani haina khabarda yari khabara keeping tawra thanjani maruda isama amsumai ni maru mapang khara tulang khara palada ai maru dajigre kayamuddin amsum ai respected senior ahal Abdul Rahman ai to ji satna kokhatana saida ali ahmad saga yang china fatima bi rawtan ngang chi ai khoda lai sobat ko ni promoter ko ni mathangda amu fatima ki mathangda amu najima ko le go khetri me kai thori najima ki kunja 1999 la dioriada junior national women football championship te yawi champion manipur na wayakhibani aduga amu 1989 la sasaranda sane champion wayakhi nasi manipur gi natana india gi koi ba khangatna sanari ba nupi football sanarwai manipur gi masai so hai ja happy the kasmina mayam bayumni mayam anubuni ma gi sagai gi khetri me kai ni near abagram ma metal na sum sanaro gi certificate kamur ne yum dun lai gi hodi india women league IWC gi loira duna foreign sabuna sananam ki kerala me bokulamda training tawni sai ki kibidini sultana mayam bayum khetri me kai manipur ki khangda tabo player ni nupi da asawi sai ki kibidini sehena mukoi sing se gujarat ki national game da yaw da sanaroni national game da winner oirega halchi beduni ai kitang sanani ai kena to ga ji ani मैं आपको परमिशन लोगे को तुम खाने के मॉडरेटर भाई फैशन नहीं honestly request ai himar tak thara ni program sa rahe junior women football under 17 years se thanga lawa sanawai ifam romina khetri awan lekai ni mahang manipur miu toina tum captain toina india ki toman from the sanari habiba Kayang khabai soy lagi under 17 ni akan nama player amani boxing masa nasi ka hoki muslim nupa sanaroi ama phawol leki aina lobo tai nupi sanaroi ji wai nadi handak ta gujarat ka 2022 habi handak indian national games ka 54-57 kg da samimba plakon legom khetri awan nika eduni हरियाणा की पुनंगा थेंगवदा मा लेहु किबनी मा असे 2022 की ममांगा इंडिया की मथन कयामुंद सानदुना गोल कयामुंदो थे होदी होदी ट्रेनिंग तो दुना लेबनी वेट लिफ्टिंग नुपा सानरोय अमा खमतेदी लेरे अनु मा रायो उनवदी फंगरे नुपी सानरोय नसागी वायम न फिसागी लेरे मसे हमजिंदरो अउम सुबदा इफम कोसर Ikam hari ini kausar ni khetri orang lekai ni 2014 dari
Manipur state level competition yawki national weightlifting championship ta 5 times champion oikre international ki oiba thak ta 2018 da Uzbekistan da yawre hojina national center of excellence Bangalore training tawduna lai kickboxing se hum general I now say upon hai cricket yung motor na yung mention din masana sili hoje nupa dasu nupi dasu leye Muhammad Saddam Hussein saha mayam na noktai hangdaba nongkai min khebau nongkai likai dele ma kasi handakta Syed Mustaq Ali Memorial Cricket Tournament ta 20 Manipur team da akan naba cricketer oiki 2017 18 phawadi junior group ta thokuna sanarpani under 16 and 19 years ta sanarpada Chennai Kolkata Rajasthan Dehradun jingda sanarure keeper amasung batsman animak haide atai nipa cricket player ma kumomin layaba singdi Sultan of Khawai Choi de Sultan Kobama Kabir of near 100 crore academy layaba aduni ma imungi machanupani Kabir Kayamni aduga Lilong Idga Manatagi Abdullah Makab Mayuni amasung Basis Nungdai Mayuni mukoi sinase Ranji Trophy Sanaroi Amada Muntang Sanar the PBC Lakmu Simpuni aduga Bijoy Hazari Cricket Trophy Sanarada Sanaroi Amada PBC Napali Sinipuni aduga Syed Mustaq Ali Trophy na Sanaroi Amada Muntang Sanarada Lupali Simpuni Masiki Thapte Yoguna Akoi Manipur Lupasing Yore Basisti Muhammad Basisti Al Amin Lilong lagi cricket team dari company mak amsu nasi tangkai tu sudah dilida Bijoy Hazari cricket invitation tournament da nasi mak yauni nasi dia hodol ni nupi cricket yang nak pada nupi cricket Manipur Muslim nupi cricket ifam Khadija ni ada television ka मैं बीच में mak क्षेत्रीय online kai ni Maming Nairaba Dunia cricket player under 16 gini, under 19 di group tersusun dulu sanada best economy women cricket way ma housing all India ranka tigala pada yang kini subada lagi 2022 jadi bahasai asiki Desember ke Punjab ta sanada tu di try tu guna lagi bani cricket mana sangat re First match Kerala da, second match Maharashtra da, third match Mizoram da, fourth match Baroda da, fifth match Haryana da sanabni. Hauji kamu Chennai Misukan na practice tori. Manipuri cricket sanaroi nupi under 13 gi. Mak nakaba hauji kamu chang launa under 13 da sanari bedi. Mehdi, Saroja, Firdos, Neha, Mehnaz mukoi sini. Moi pamsawe ngantani kshetriya onika idalego ngantani abadi sister Fatimagi yelon oyom na kandalego player ngantani service ta chang thaba sanabadagi Manipur Muslim service ta India ki oine service ta thogri ba di masai ai ya panjaro kitam pangai Syed Bukhara Mayam ni Khetri Jaman में एक आइडिया की CRPF था फुटबॉल सानरी वही था अपन साइकी मुझिम मयूम ni कायम खोमिदो मार्क्सु CRPF था साइकी पुलिस इंस्पेक्टर वही है तो नहीं मार्क की डिसिप्लिन ni हाथ बदी की वन बदी के होट पनी अदगी तो ये वॉकाथॉन है तो दा स्टेप प्लस स्टेपल साथ सही adu sanabadagi ma hawani India ki city game sida ki event sida yang tang ba India ko ba player museum Waroshin Manipur Muslim team sanabagi lambi da matam sanglaba khomsat ama satli aka akum nai makoi ki pon bon lam Manipur ki damak thawai hasam kathok tuna sanari bani makoi sanawar matam da
aina interact tawbadala Manipur ki maraiba mani native state sibu makoi tayamu nungsibagi hailago moi mama mapa dauna chap manana nungsibena moi kumai aduna ne sai ga haijari se adubu nubi sanaba masing yamna likna lei saniya mirza mai india ki koina khara lei basi aduga nubi ki hoki dana mangin leaba salima tete kerala de gini India की कोई नन्याय जिसे बॉक्सिंग का अल्फिया KGIT समेत ना नसी मक चिन्नरी बदली पिक खवारी नंदा मणिपुर सिटी पिक खवा प्रोप सिटी मुस्लिम नुपीसिंग सानबगी लंदा यामना संसे लगी हाइबताय मसिंग हिंगलखिनी हौजिक नुपागा येंगरबदा नुपीना मगुल लेबा खरा हेली हाइना हाइनिंगी Nasi ini pahiro prefer asidagi aru mayam na lepiro adu sanari ko muslim nupi kudimun na thenari ba moi challenges sai hai agi hai khara mu hai je targadi makoi hai bagi matungina share tumgi matang de yamna sachina awabu mayam nari sanaro sin lai ba mungi myoi nan to oi ai na thengar ba ani subada magoina puning thongna hapat pinaba irai de hai pangal samaj makoi sak thangbi de islam dharma ki leader sing amasung jamaat wala singna thina chaiji makoi mako hangdui hu hangdui nupi singna dharma ki customary wangda thau tawduna lei tawhei de खुदी मको कुंगदमनी मियाम ममामदा नुपी की माइसो कुंसुम बोदी कुलबा यादे हरामनी हाइबसी निंसिन बयाय मदुदी हौथिबा सेप्टेम्बर थादा इरानदा महासा अमीन कौगी नुपी मसा मना मा की हिजाब कोखुमकी नियम चुनना सिनदे हाइबुना पुलिसना डिटेन तौदुना Diken tawduna sikiba wathok yamna chawna thokibani lamdam dugi nupi singna makok hangdokduna mas oina phona lamjau da thorokduna protest tokibani wafam chu laini Iran ki archery afawa prithvi afawa Iran ki archery parmina da su ma ki hijab lothokduna protest singi phongchat sawat khare Iran ki athlete mayam ki award ye tokpada masi man protest award to lowa archery ki wali award to lowa lakmo tamna ma kumpi do mana hangduaga protest tokibani chanabana amaga lingian mana hali drama jat kuchu athibo phajaba khena wala hende puna amata oibagi licing makhada legali miyam namukna mokoi bunsiali Manipur Muslim Samaj Club Organization Association Kam Likalabasu Gaming Sporty Lamda Sangshin Badi Yamna Hantana Lay Awareness Samasung Promote Wamachani Nasiki Tafit Haran China Muslim Samaj Sporty Lamda Hena Kumang Tafsil and Bagi Lagani Hybrid Kit Nalatha Nalay Puramoto Amukana Haratari पेपर असी पुतोपदा आइना ट्राई करे कंसल्ट तो नो है जो मरु है तो रिसर्च छात्री मुस्लिम नुपी अहु मरी गावी मोय की रिक्वेस्ट के आइना मोना थीजनबा हाइजबदगी आई सिमतिक सिमाकिन दरगे असी की आई पेपर प्रेजेंट असी पुतोना बहन मजा मतिम लौदा दिबा डॉक्यूमेंट हम सुन लाइक सिंग दी मखा पिजरी अदुंगाई की मसान सिंग बाय शराम शरद 2016 Mami Jiba Pangan Koropa page 15-16 by R.K. Sanahal Souvenir Shishimit 1975 Football in Pre-Independent Era by S. Lokeswar Singh Souvenir Maintain Pangan Culture and Festival December 1997 at State Museum Campus Manasubda, the annals of the Old Manipur Sport Association by S. Lokeswar Singh, May 2007.
Pan Sanura Tagi by M. Ahmad, October 2021. Happing an Unazuba, Kayi Motra Rom Suraba, may I name the Chetri, Ramania, what Impal is the Sheris Ma Leva, Sherisra, Weramba, Ma Kasi, Peso Masu Abakra, Haina Kangariba, Sidi, Founder, Secretary Weramba, Masama Su, Football Sanarba, Aduba. Apoi kunda ini ada jadi father of abahnya kangari bamiuni. Nipan sudah masih ada yang ba anu ba masih di sana loh sih juga hakim nana unru ba tuan ketarik tadi nung datang nanti. Arwai sudah aja ni Manipur da game ni seperti apa ninti apa kancang tahu ya apa dari ama tok na dari betul negeri. Ai sama mesti panana game na sport chansil apa hai lai ama puthok na bi ilawada tanghai di chansil hai matung mayam da isor da patna to na mapu khana to ko manana ba